Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Shibenta ban aiman siam yaki Samla pule jong Shnong, bakin minan bat pala jingmot haka Jingpule jongki. Haka khat artarek mentau nailar, da ka jing trelang hapadang kaseng Samla, ka dorbar dong, kaseng kentai bat ka KSU jong Shnong Pohktieh nong thamai. La Pynkup Burom kerpang yaki Samla ki bala pas ba Haki Jingpule jongki, bat yakani ka Jingpule Burom latip kum ka Macha Prang Excellency Award 2017. Haka ni kasi la Pynkup Burom yaki prangot ki Samla ki ba Shnong Pohktieh nong thamai ki bala pas ba haka examen secondary school living certificate nang ta ka higher secondary school living certificate bad haka Jingpule degree. Haka ni ke jelang ka bala pelong Hasani Dale Higher Secondary School lai don ka ru wei na kiriu san perthai bapa ko jela uba Charles Pongrop ubalong kongsan haka jelang kat bau education secretary ka KSU central body usamla radiant stone norom uralong sembot kongsan kiwei de ki balaidan lang hakani kasngi ki kenthop ya kino Shnong bat kirang ba kasnong bat yakini ki prangot ki Samla nalor ka jing ai sobha ban persa na me kini kasngi la ai jing rap ru dakapisa so kemen shibun mal iskini ki Samla ki lawanai ka Burom nam ta Shnong dong badai ka sem unjo jing ki kle juga seng Samla juga dong ka kotios KSU jong beri ke Pohktieh unit. Kalau I mensim shisha, ki way ki Samla ru, ki bara kemshim la pun yo itu ka kusna, ya kan ini momentus, indre yang kem, ba ringkat, tapi jing tre lanjut pi baro, kamtam mepi ki bayo, ya kan ini kusna. I bapin long, ke syarak मैं बाइजिंग शाय नगुता की निकीवेगी की Samla कनेरी किती के मन जो भी किती के दियाल जो भी बाहर के विक्सी कीरू की यो कुम कता का position बपी बलायो अगर निपोन Shalem ba jing yama bangin yo ka jing pen em jong me ni pai shami aku try ni dam kam e yami to what night can